Hora preobraženja u režiji Hadži Aleksandra Đurovića biće prikazan večeras u Šamcu. Projekciju organizuje klub istoričara Posavina, a sav prihod od prodaje ulaznica namijenjen je za pomoć djeci Kosova i Metohije. Nakon Šamca film će biti prikazan i u Derventi i Modriči, istakla je predsjednica kluba Maja Vidović. Naime, taj film je rađen po romanu Ljiljane Habjanović-Đurović. Zajedno sa sinom uspjela je da snimi jedan film koji govori naime o tome kojim putem je sve išao Sveti Sava. Zapravo autorica samog romana je obišla sve te puteve i predstavila je to kroz film. Na taj način publika može da se upozna sa životom i djelom samoga Save Nemanjića, odnosno prvobitno Raska Nemanjića, potom Save Nemanjića, i na taj način djeca, ali i odrasli mogu nešto više da saznaju o svojoj istoriji. Naš cilj što se tiče same projekcije jeste da ujedno i pomognemo djeci na Kosovu i Metohiji, pošto je humanitarnog karaktera, tako da će ulaznice zapravo biti dobrovoljan prilog i sav novac ćemo uputiti djeci u Orahovcu, odnosno na Kosovu i Metohiji. Projekcija će biti večeras u Šamcu u prostorijama Crvenog krsta sa početkom u 18:30. Pored Šamca imamo i projekciju u Derventi koja će biti sa početkom u 19 časova u Narodnoj biblioteci Branko Radičević, a posljednja projekcija bit će u petak u Srpsko-kulturnom centru u Modriči sa početkom u 19 časova. Ujedno, pored projekcije, bit će kulturno-umjetnički program gdje smo zajedno sa ostalim udruženjima priredili za naše posjetioce nešto zanimljivo da čuju i vide.